Reka nongere mbasuze cyane kandi mbaye ikaze mwe wese mudukurikiye hano kuri 5pm news. Uyu munsi tukaba twongeye kugaruka ni amakuru abakomeye cyane by'umwihariko yibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara ihanganishije iri huriro rya AFC M23 ARC ndetse n'uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi rero amakuru yacu akaba yibanda by'umwihariko kuri aya makuru agaragaza ko MONUSCO yashyize ikemera kohereza ingabo muri uyu mujyi wa Uvira nyuma y'uko M23 yari yarakomeje kubisaba ariko ntibishyirwe mu bikorwa. Aya makuru rero akaba yemejwe n'umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibibazo by'umutekano Jean Pierre Lacroix mu itangazo yashyize hanze. By'umwihariko ibi ngibi bikaba bikurikiwe n'ingendo zigiye zitandukanye uyu muyobozi w'umuryango w'abibumbye akomeje kugira hano mu karere k'ibiyaga bigari, aho ubu ari Kinshasa arimo aganira n'uruhande rwa leta ndetse akaba yitegura kuba yazano igoma kugira ngo abashe kuganira n'abari ku ruhande rwa AFC M23 babe bakemeranya ku gahenge ndetse n'uburyo izi ngabo za MONUSCO zishobora kuba zazano mu mujyi wa Uvira zikongera kugenzura aho abarwana ku ruhande rwa leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barimo ya mitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo na za FDL arizo zari zimaze iminsi hano mu mujyi wa Uvira ndetse akaba bitegura kuba bazivanamo aba basirikare ba MONUSCO akaba aribo baza gucungira umutekano abaturage batuye hariya mu mujyi wa Uvira. Ibi rero uyu munyababanga w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibibazo by'umutekano Jean Pierre Lacroix akaba yabigarutseho nyuma y'uko yari amaze iminsi arimo anyura no mu bihugu bigiye bitandukanye byo mu karere k'ibiyaga bigari, aho byose bijyana n'iki kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bashaka kugira ngo babe bagishyiraho umucyo by'umwihariko bagerageze kuba bakunga impande zombi ndetse bakoreye ibishoboka byose kugira ngo amasezerano y'amahoro yagiye ashyirwaho umukono n'impande zombi abashe kuba yashyirwa mu bikorwa, dore ko ibikorwa by'intambara bikomeje gutera akaga gakomeye cyane ku baturage batuye muri ibi bice by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igiteye impungenge rero ndetse kinakomeye cyane bikaba ari uburyo bagaragaje ko bazaza muri ibi bice bya Uvira cyangwa se ko bagenzura umutekano mu mujyi wa Uvira baciye ku kibuga cya Goma, ndetse bikaba bisaba ko M23 banza kuba yakemera ko ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa kugira ngo indege za MONUSCO cyangwa se z'umuryango w'abibumbye zaba zizanye abasirikari kugira ngo bacunge umutekano hariya muri Uvira babe bakururukira mu bice bigenzurwa na M23. Gusa bikaba bishobora kuba bitagenda neza bitewe n'uko M23 nayo yakomeje kugaragaza ikibazo cy'impungenge zikomeye cyane ku buryo iki kibuga cy'indege cya Goma gishobora kuba cyafungurwa kandi mu by'ukuri kigikoreshwa cyangwa se kikigenzurwa na bariya bari Kinshasa, cyane ko bagihanganye muri iyi mirwano ikomeye cyane, aho bashobora kuba bakifashisha mu buryo bwo kugira ngo bagabe ibitero kuri aba barwanyi cyangwa se iri huriro rya AFC M23, dore ko n'abayobozi baryo bafite ibiro hariya mu mujyi wa Goma. Gusa nanone bikaba ari ibintu bishoboka cyane dore ko n'uyu muyobozi Jean Pierre Lacroix w'umuryango w'abibumbye ateganya kuba yazano muri Goma kugira ngo babe baganira, bashobora kuba babiganiraho ndetse bakaba babishyiraho umucyo kugira ngo bemeranye ku buryo butandukanye bashobora kuba bafashanya kugira ngo uyu muryango w'abibumbye ube wazariya muri Uvira, cyane ko nabo ubona ko ari nk'agatego bateze iri huriro rya AFC M23, dore ko hari n'uburyo bwinshi cyane bugiye butandukanye bwakoreshejwe mu minsi yashize, aho bageragezaga kugaragaza ko bakeneye gufungura kino kibuga cy'indege kugira ngo hacishwe imfashanyo yo guhabwa abagizweho ingaruka n'izi ntambara batuye muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo, by'umwihariko mu bice bigenzurwa n'iri huriro rya AFC M23, ariko M23 ikaba yarabiteye utwatsi. Gusa nanone bikaba inateye inkeke cyane dore ko umuryango w'abibumbye cyangwa se abarwanyi abasirikari ba MONUSCO bakomeje kugaragaza ko bashyigikiye by'umwihariko abarwana ku ruhande rwa leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko bari bananafatanyije mu ntambara bari bahanganyemo na AFC M23 ubwo M23 yafataga uyu mujyi wa Goma mu mwaka ushize. Ibi rero bikongera kugaragaza ko hashobora kuba ari agakino gakomeye cyane ka MONUSCO irimo ikina aba barwana ku ruhande rwa AFC M23 kugira ngo babe babaca mu cyo cyangwa se babe baha urwaho abarwanyi ba leta kugira ngo babe bakoresha iki kibuga cy'indege bagaba ibitero by'amadrone cyangwa se by'indege ku birindiro ndetse no ku bayobozi batandukanye ba AFC M23. Tuvuye rero ku iki kibazo cya Uvira, reka dukomereze ku kibazo cy'abacancuro kimaze iminsi myinshi cyane kivugwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakoreshwa
n'uruhande rwa FARDC cyangwa se leta y'iki gihugu, aho barimo barwana bafatanya na za FDLR, Wazalendo, FDNB, Abatanzania ndetse n'abandi benshi cyane bari muri koalisiyo yo kurwanya iri huriro rya AFC M23. Kuri ubu ngubu rero amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bikaba bigaragaza ko abayobozi bakomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashyize bakemera ko bafite imikoranire ikomeye cyane n'abacansho bo muri Blackwater, aho bagaragaje ko noneho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kuba yasinya amasezerano y'ubufatanye by'umwihariko mu bya gisirikare kugira ngo aba barwanyi cyangwa se aba bacansho bo muri Blackwater baza gufasha iyi koalisiyo yo kurinda umutekano w'umujyi wa Uvira. Ibi habanye cyane n'amakuru twahoze tubabwira ajyanye na MONUSCO. Ibi rero bikaba birimo gutegurwa kugira ngo abacancuro baza no mu mujyi wa Uvira bafashe leta gucunga umutekano w'ikirere ndetse babe banayifasha kugira ngo bavanse bakura M23 na twirwaneho mu bice bafashe biri hariya mu misozi ya Uvira by'umwihariko ibikikije uyu mujyi wa Uvira. Gusa aya makuru rero akaba yongeye kugarukaho by'umwihariko ku bitangazamakuru bikomeye cyane mpuzamahanga, aho barimo basesengura ubufatanye bwa leta y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abacancuro ndetse no kubakoresha mu ntambara ziba zihanganishije abanyagihugu cyangwa se abenegihugu, cyane ko ku rwego mpuzamahanga cyangwa se mu mategeko mpuzamahanga ibi ari ibibazo biba bitemewe cyane kuba igihugu gishobora kuba cyakoresha abacancuro kugira ngo babe bafatanya kurwanya abenegihugu bacyo ubwacyo. Ibi bishobora kuba byakurura ibibazo bikomeye cyane ndetse n'impaka by'umwihariko kuri ba bandi bakomezaga kugaragaza ko bashyigikiye iyi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo butandukanye, ubona ko none ushobora kuba yashyirwa mu majwi kugira ngo nabo baryozwe cyangwa se babazwe iyo mikoreshereze y'abacancuro, cyane ko bari abantu baba batanditswe cyangwa se nta undi muntu uba ushobora kuba yakirengera ibikorwa bibi bakora, cyane ko baba bakora basa naho ari abantu bigenga cyangwa se ntaho bagenga, nta mategeko abahana, ubwo bakaba bakora nko mu buryo butazwi. Ibi rero bikaba byaje nyuma y'uko hari hagaragaye n'amakuru ya kera yavugaga ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaresenye amasezerano akomeye cyane na Eric Prince. Iyo ni umuyobozi mukuru cyane uyu mutwe wa Blackwater, aho bari basinye amasezerano kugira ngo abarwanyi bo muri Blackwater babe bafasha leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gucunga neza imisoro ishobora kuba yaturuka mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwose bukorerwa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero uyu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo akaba yari yabyeguriye abo bacancuro kugira ngo nabo bakomeze kuba bamufasha mu rugamba rwo kurwanya iri huriro rya AFC M23 nk'igihembo cyabo cyangwa se nk'uburyo bwabo bwo kugira ngo babe bakihemba, aho ari imishahara ikomeye cyane bari kuzajya bivanamo. Ibi rero bikaba byaratangiye mbere cyane mu mwaka ushize, mbere y'uko na M23 ifata uyu mujyi wa Goma, dore ko hagiye hacicikana amavideo agaragaza abacancuro bagiye bafatirwa hariya. Ubu rero leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba ikomeje kwifatanya by'umwihariko n'abacancuro aba bo muri Blackwater, dore ko abizeyeho ubudahangarwa bukomeye cyane ndetse ngo n'ubuhanga mu ikoranabuhanga ryo kuba bakifashisha intwaro zigezweho, aho ari barimo yizereramo cyane kugira ngo bamufasha kurwana uru rugamba ahanganyemo na AFC M23. Turakomeza dukurikirana amakuru ndetse turaza mu kanya tubabwira n'ikibazo kiri hariya mu gihugu cy'u Burundi, dore ko uyu Evariste Ndayishimiye yitegura kuba umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ibi bikaba byakomeje kugarukaho by'umwihariko bibaza niba uyu ashobora kuba perezida wa Afurika yunze ubumwe cyangwa se kuyihagararira mu gihe agifite ingabo z'igihugu cye cy'u Burundi za FDNB no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi agomba kuba yakora nk'umuhuza mukuru by'umwihariko wa Afurika yunze ubumwe. Ibi rero byakomeje gucicikana bibaza uburyo Uburundi bushobora kuba buzabyitwaramo. Gusa nanone akaba ari amakuru agaragaza ko Uburundi bwitegura kuba bwakura ingabo zabwo zose no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turakomeza tubakurikiranire, mbashishikariza gukomeza kudushyigikira ku uyu muyoboro, mukanda subscribe, like ndetse na share kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bihita bibageraho ndetse mudufashe kugira ngo bigere no kuri benshi cyane bashoboka, aho mushobora no kuduha ibitekerezo byanyu muri comment. Ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze kugira ibihe byiza.